Ka Meghalaya Swimming Association kelas sei ka kenhon khat wengut kirang bat ki thei jimpa banshim banta ha ka 41st Sub Junior National Swimming Championship ka banlong ha Bengaluru ha ka saw bat santarik nailar bat shaka 51st Junior National Swimming Championship ka banlong ha Ahmedabad na do lai ha do nyau tarik nailar ar hajar ar phusan sha Bengaluru la pha arngut Ukenan Shugim Nongrum Mumin bat ka Anisha Phanbu kat ba sha Ahmedabad la pha khandai ngut hinjongut kishinrang ki bakan thup ya u Elbers W Kharbani u Sean Maxwell Dingdo Wanshan Alia Elhanan Kharwar Rumnong Meyai Pensan Lingdo Tron Mechwa Nai Nikla Siangshai bat singrang bat ngen marbanyang kikan thai gilong ka Veram Gedalaya Nongset bat ka Emir Taksu Shuaban mi na Shillong ha kalai phuwei tarik naitung la penlong ya ka program kitbok ha Crinoline Swimming Pool Shillong. Damdan ka support yung kikmi kipang yung rakay kimpoy hadu ka ka stage de kalong ka yung kaman yung ibarakay kantang rakay kikmi kipang de mapitip ki atleast yung itingnya participate ako ka 51st Junior National Aquatic Championships 2025 ka banlong hapo Ahmedabad bat ka 41st Sub Junior National Aquatic Championships 2025 balong po Bangalore te nakay borakhay lai kun khaylot matong sidong ki jingdam kam mandra ki IDs borakhay dengan suhan ubah si baika by gami ban kran kum secretary mo baika iki athletes nokong bansaling bansimbata haga 51st Junior Swimming Championship kamanong Ahmedabad bat haga 41st Sub Junior Swimming Championship kamanong hapo Bangalore Ipiang subaru ya ki kmi kipa ki bayang sam jong ki athletes ki ba don lang bat ni kapor ki ipiang subaru ki kapor ki hot jong ka media press pada bat ni kapor ban one ban cover ini ka sending off ceremony ka jong ni don khandai ngut ki athletes ki ban represent ni ka state Shaka 51st Junior Swimming Championship menang Ahmedabad nyungut ki shinrang bat armut ki kenthai armut ki don haka sub junior iwei shinrang bat iwei kenthai ti da kamansim kaba kemen ni su men sibun ba hakni kasien ngilala ban pha adu khandai ngut Shaka Junior kadai kasien kebankong nila manfa kaningun ban ni sukmen bagi athletes nak Islam nak kapor ila nang kamwan syakmat bat ila nang kam improve bat kumta ngila banjit kambun hen kasien kumban supakan mau ka national swimming competition kamdai kaba long kumalong mai hani kadai pat akwai ka level kaba don katu kani nangi kala lek kila experience kila i bat don na peng joki fungsi kadai ka wepat ka level ka pin hab ban paling jimun mapin ai mapin long alert wa haga physically pinong alert mentally pinong alert bat ka pinong dan kamru banong smart mar kamdai tangga competition ka ni kadai ka ba pihak ban penan kamrut ya ka jimbut jumpat ka jongpi ya ka bormet ka jongpi kumjo but the skills ki jongpi hoi kadai ka level of competition ka lahe ba rei ni yang ni ni so kmen bawat la nim shumyo ba kilat jinghikai ki balong kumbalong sikiwei par ki jaka ban kompeng ni duna sibun rei ni sukmen ba ki atlet jongi wat ki lei hang kiru kim shamlong ki baduna rei ki ya biang hi kat ban biang ka bor jong ban ikat pa di phi ba phin so pha ban pelek jingbon
pilih setia kanlong kajing ai masih mi bat kanlong ru kajing kai pi bapin yui kumno kiwei kile kai bat bapiru pinsim ya kata spirit bapila ban de kai khamha hadipor banangan Sean Maxwell ndo Wanshan yu alia Elhanan Karwar Rumnong Miyai Pensan ndo Tron Berem Kedali Anonsi Emirta Ksum Mishwa Nai Nikla Singshai Bat Senrang Bat Ngen Marbanyan Ini Kinayut Next Shaka 50 Junior Malam Apo Merba Armut Pade Kiban Next Shaka Sub Junior 41st Sub Junior Kiban Po Bangalo Kita kilong I Kinan Nongrum Momen Bat I Anissa Kanpo I Anissa Kanpo Ko I Chikan Bani La Kanchikan Rai Ipa Kajing Kipok Kinuriang I Ijo Bat Kiti Manager Ibanlek Apo Kiti Manager Manager Alam Saka Yaga Junior Idi Ba Jurunai Ibalang Bain Naki Bain Sikit Jungi Bat Ibani Alam Yaga Tim Sek Junior Iba Amak Nongrum Ibani Ijo Jungi